27 tutaiongeza, itakuwa mingi zaidi. Kawadhi West Pokot ni jolweny ma KDF koro chwal e county no tong mar Kenya gi Uganda mar keto kwe e kind oganda modak e alwora no. Ma en bang' tulo muoche gwenge go kendo chuno jopiny odari miechgi kaluwore gi monj kod kuo mag jamni. Jafwambo marwa Andrew Ndego nigi lerno. Ka idonjo e gweng' ma Kanyarus mane county ma West Pokot gi tong mar Kenya gi Uganda, jopiny osechako dok e chenro maggi ma pile ka pile. Jopuonjre bende dok e skunde. Ndalo manok mokalo, gweng' ni nyocha chalo gunda. Nyamburko mag jolweny ne timo kachero mar jiwo jopiny odog e gweng' kendo kik gibed kod luoro mar rochruok mar arita kwe. Ywak jopiny osebedo mar dwaro ni med jiwo kwan joket arita kwe. Sisi hatuna hata askari ya kukinga sisi ya Kenya. Hakuna, ni sisi peke yetu tu. Tunatanga usiku na watoto na mang'ombe, tumeumia kuumia. Wameadhirika sana, wametoka mahali nyumbani mwao kwenda kuhamia mahali kwingine. Na pia hii kazi ingefaa tuwe tunahesabu idadi ya watu kila nyumba, lakini watu wengi hawapo nyumbani kwao. Kweli ni hatari mtu ya RSF akijinunulia bunduki ama akipewa bunduki na yeye hajapewa rules na regulations. So karibu wiki mbili sasa area hii imekuwa ni hotspot ya insecurity, watu walali kwa mkwao. Apisas majoket arita kwe bendo sebedo kayalo wach dwaro ni jopiny ti kodgi machiegni e jiwo weche magarita. Kumekuwa na wizi kidogo, kuna a few criminals ambao wana collaborate na criminals kutoka the other side ya Uganda, na ndio wamekuwa kiiba ng'ombe pande ile wakipitisha pande hii, na ikifika pande hii bado inarudishwa tena wapi? Uganda. Watu wachache nataka kuiba ng'ombe, na hii wizi natoka Uganda na kuja kuchukua ng'ombe Uganda, alafu nakata Kenya katikati, anaanza tena kurudi Uganda. Tulikuwa tunaomba security iweke both sides, Kenya na Uganda, ili watu wachunge na mali yawe pamoja na familia yawe, kwa sababu hiyo kitu imeleta changamoto katika sehemu hii ya mpaka ya Uganda na Kenya. Eromo mar jiwo kwe kind oganda masebei kod Pokot, jotelo jiwo sirikal mar Kenya kod Uganda otim mapiyo mar mayo jonjore gige lweny manie lwetgi e tok chik. Ya faidi nyingi kusomwa kwa magazeti, social media negatively. Leo ng'ombe, leo risasi, leo nini. And I've tabled a motion before these people. Disarmament is the only option. Mtu mwenye una bunduki, aidha ya kweli ama ya haramu, na wewe sio civilized officer trained, umekula kiapo, toa. Jumberi omokalo tulo nyocha omuoche kind oganda josebei ma Uganda kod jo Pokot ma Kenya bang' jokuo jamni nego jatend ward moro e piny mar Uganda kendo lal kod jamni bura. Andrew Ndego, Ramogi TV.